بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Cemi hamd sana Allah xastır ki Allah insanlarını öz tərəfindən bolğan qattiq azabdan agahlandırış, yaxşı əməllərini qıyğan müminlərə obdan mükafat, yəni cennet berildiğanlığı bilan xoş xəbər beriş üçün bəndəsigə, yəni Peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə toğra, heç qandaq qınğırlıq, yəni ixtilaf, ziddiyet bolmağan Qur'an'ı nazil qıldı. ماكثين فيه أبدا. Ula, yəni yaxşı əməllərini qıyğan müminlər cənnətdə məngü qalıdı. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Allah'ın balısı ba digiçilərini agahlandırdı. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ula ve ulanın atı boğulları bu böhtanlarda hiç qandaq məlumatqa ega emas. Ulanın eğizlerinden çıqqan söz nimi degen çoğ? Ula faqat yalğanlını eytidir. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Eğer ula Kur'an'a iman etmese, əfsuslanıp ulanın imandan yüz örgenliginden özünü halak kılıverişin mümkün. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. İnsanların qaysılarının əməli ən yaxşı ikənligini sınaş üçün biz hakikaten yeryüzüdeki şeylerinin hemmisini yeryüzünün zinnət qıldıq. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Biz çoxum yeryüzüdeki delderek, tağ ve bina qatarlıq nəslərinin hemmisini yok kılıp yeryüzünü tüp-tüz bayavanğa aylandırırız. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Ashabul Kahf'ni ve Rakimni, yani Ashabul Kahf'nin isimleri yazılgan taxtını bizning kudretimizni köstüp berdiğen alametlerimiz içindeki en kızıqı dep qaradыңmı? إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Öz vaqtida bir qancha yigit g'orni panoh joy qilib oldi. Ular Rabbimiz bizga rahmat xazinalaringdan ato qilgan, bizning ishlarimizni tuzab, bizni hidoyat topquchilardan qilgan dedi. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Ularni biz g'orda uzun yillar uxultib qo'ydik. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Andın iki guruh, yani Ashabul Kahf içideki qanchalik uxlaganliklari haqida ixtilof qilishgan iki guruhdan qaysisining g'orda qanchalik uzoq turishganliklarini inchga hisoblaydiganligini sinash uchun ularni o'yg'atdik. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
Biz sana ularning hikoyasini rosti bilan aytib beramiz. Ular haqiqatan Rabbiga iymon etgan, biz hidoyatni ziyoda qilgan yigitlardir. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Ularning dillerini mustahkam qildik. Öz vaqtida ular imonsiz, zolim podshoh oldida dast turib aytdi: Bizning Rabbimiz osmonlarning va zaminning Rabbidir. Biz uni qo'yib hargizmi boshqa ilohga ibodat qilmaymiz. Agar biz Allohning sheriki bor deydigan bo'lsak, bu chaqda haqiqatdan to'limi yiroqlashgan bo'lamiz. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Bizning qavmimiz Allohdan boshqa batıl narsalarni iloh qilib oldi. Ular o'zlarining shu batıl ilahlarga ibodat qilishga tegishlik ekanligiga nemishqa aniq dalil keltirmaydi. Allohga yolg'onni chaplagan odamdinmi zolim kim bor? وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Ey yigitlar, sizlar ulardan va ularning Allohdan boshqa ibodat qiladigan narsalardan ayrilgan ekansizlar, g'orni panoh joy qilinglar. Rabbinglar sizlarga keng rahmat qiladi. Allah sizlarning ishlaringlarni osonlashtirib berdi. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Kun chiqqan chaqda ularning g'arning o'ng tarafiga o'tib ketganligini, kun patgan chaqda ularning g'arning so'l tarafiga o'tib ketganligini ko'rasan. Ya'ni g'arning ishiki shimol tarafda bo'lganlikdan kunning nuri g'arning ikki tarafiga tushib turdi. Alloh ularni hurmatlaganlikdan kun chiqqandimi, patqandimi, uning nuri ularning ustiga tushmaydi. Ular bo'lsa g'arning o'ttirsidagi bo'shliqdadir. Bu Allohning qudratini ko'rsatib beradigan alomatlardandir. Kimniki Alloh hidoyat qiladi ekan, u haqiqiy hidoyat topquchidir. Kimniki qilgan yomon amali tufaylidan Alloh ozdirdi ekan, uningga yo'l ko'rsatuvchi do'stni hargiz topolmaysan. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Mubada ularni ko'radigan bo'lsang, ko'zlarining ochiqligi va o'rilib turadiganligidan ularni o'yg'oq deb o'ylaysan. Halbuki ular uyqudadir. Ularni biz o'ng va so'l tarafga o'rib turamiz. Ularning isti bo'sog'iga, ya'ni g'orning bo'sog'isiga ikki putini so'zib yotadi. Agar ularni ko'radigan bo'lsang, albatta ulardan qattiq qo'rqib, yuz o'rib, orqangga qochgan bo'larding. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم
فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Ularni uxlatqanimizdek, g'orda qanchalik turganliklarini o'zaro so'rashsin deb, o'limga o'xshash uzoq uyqudan ularni uyg'otdik. Ularning biri, bu g'orda qancha uzun turdinglar dedi. Ular, bir kun yoki bir kundanmi oz turdik deyishdi. Ularning ba'zisi dediki, qancha uzoq turganliklarini Rabbinglar obdan biladi. Biringlarni buyuringlar. Bu tengilarni shaharga elib berib, kimning tamaqi eng pokiz bo'lsa, uningdan sizlarga setib elib kelsin. U shaharga kirishda va tamoq setib olishda ehtiyot qilsin. Sizlarni hech kishiga to'ydirmasin. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Agar shahardagi kishilar sizlarni tutib olsa, sizlarni chalma-kesak qilib o'ltirdi yoki sizlarni o'zlarining diniga kirishga majburlaydi. Bundaqda hargizmi maqsadinglarga erisholmaysizlar. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ularni uxlatib o'yg'atganimizdek, kishilarga Allohning qayta terildirish to'g'risidagi va'dasining haqligini va qiyomatning bo'ladiganligida shak shubha yo'q ekanligini bildirish uchun kishilarni ularning ahvolidan xabardor qildik. Öz vaqtida ular, ya'ni kishilar Ashabul Kahf qabzruh qilingandan keyin Ashabul Kahfning ishi ustida datalash qilishdi. Ba'zi kishilar ularning yiniga hech kishining kirmaslik uchun Ashabul Kahfning atrofiga, ya'ni g'orning ishigiga bir tom etinglar dedi. Allah Ashabul Kahfning ahvolini hammadan obdan biladi. Yepi ötediğen başlıklar, yani padişah ve şehir katıbaşları, g'orning atrofiga, ya'ni g'orning ishiga oldiga albatta bir masjid salayli dedi. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ula, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanındaki Nasaralar, ula yani Ashabul Kahf 3 bulup 4-incisi ulanın iştidur deydi. Bazılar ula 5 bulup 6-incisi ulanın iştidur deydi. Bu bütünley asassız, qarısığı eğitilgan sözdür. Yeni bazılar ula 7 bulup 8-incisi ulanın iştidur deydi. Eytqin ki, ulanın sanını Rabbim obdan bilidi. Bunundan başka azgını kişiler bilidi. Ula toğrısıda Nasaralar bilen fakat yüzegine münazirleşkin. Yani bu haqda münazirleşkichilarni tasdiq qilmaydigan
yolg'onga chiqarmaydigan darajada munozirlashgan. Ularning hech biridan Ashabul Kahf qissasini so'ramagan. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا Sen birer ishni qilmoqchi bo'lsang, shu ishni cho'qim qilaman demay. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Allah xolisa degan so'zni qo'shib degin. Ya'ni Allah xolisi qilaman degin. Allah xolisa degan so'zni unutib qolsang, Rabbingni tilga olgin. Ya'ni Allah xolisani esingga kelganda aytqin. Hamda Rabbimning meni buningdanmi yaqin to'g'ri yo'lga boshlashini, ya'ni dinim, dunyoyimda meni eng tuzuk ishlarga muvaffaq qilishini umid qilaman degin. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Ular öz g'arida 309 yil turdi. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Aytqinki, ularning turgan vaqtini Allah obdan biladi. Osmonlardagi, zimindagi g'ayb, ya'ni g'aybni bilish Allohga xosdir. Allohning ko'rishi nima degan mukammal? Allohning anglashi nima degan mukammal? Ularga Allohdan bo'lak hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Allah o'z hukmida hech kishini sherik qilmaydi. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin kitabıdan sana vahiy qilinganını tilavet qilgin. Allah'ın sözlerini hiç kişi özgertelmeydi. Sen hergizmi Allah'tan bölek ilticahgah tapalmaysan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sen Rabbinin razılıqını tilep, etigen akşamda onunla ibadet kılıdığanla, yani aciz, kembegal musulmanlar bilen, sabırcallık bilen bildi boğun. Hayatı dünyanın zibu zinnetini, yani müşriklarının çoğlarının söhbetini dep, ulanı közgü ilmay kalmağın. Biz dilini zikirlerimizden gaflet kaldırgan, nefs haişiği egeçken, işi haddiden aşkan ademge ergeçmegin. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu hak Kur'an Rabbinla terpiden nazil boludu. Xalıgan adem iman etsin, xalıgan adem kafir bolsun degin. Biz hakikaten kafirlar üçün tütün perdeleri ulanı oruvaladığan otni tayarladık. Ula taşnalıqdan su talep qıysa, ulağa meden eritmesiga oxşaş yüzlerini köydürüp ötediğen nahayet kızık su berildi. Bu nimi degen yaman şarap? Cehennem nimi degen yaman cay?
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. İman eytqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlarga keldigan bolsaq, haqiqatan biz ularning qıyğan yaxşı əməllərinin savabını yo'qqa chiqarib etmaymiz. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Әні şula aslıdın östənglər iqib turduğan, ula daim turduğan cennetlerden bəhrəmən boludu. Cennette ula altın bileziklerini salıdı. Nipiz ve qılın yipekten işlengen yeşil kiyimlerini giydi. Altın ve esil rəxlər bilen kaplanğan təxtlərə yönünüp olturdu. Bu nimi degen yaxşı mükafat? Cennet nimi degen güzel cay? واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ula, yani kembeğallarını yeningden qoğulup etişini talep qıygan kafirlarga mundaq biri mu'min, biri kafir bolgan iki adamni misal qılıp keltirgin. Ularning biriga, yani kafirga biz atrofi xormiliq iki bog'ning o'tirisi ekinzor bolgan talliq iki bog' ata qildik. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Her ikilisi kem kütüksiz toluq meyve berdiğan bağlar bulup, ulanın arasıdan iqib durduğan östağını berpa qıldık. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. O, yani bağ igisi, nurgun mal mülki igi idi. O, buraderge paxırlanıp, men senden bay, adamlarım, yani hizmetçilerim, ballarım, yardımcılarım senindin köp, dedi. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. O, mümin braderini başlap, beğiğe kirip, küfürlük qilish bilen özüge zulüm qılgan halda etdi. Bu bağ mengü yo'qolmaydi dep oylayman. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Şuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Rabbimga qaytarilgandimi, ya'ni qiyomat bo'lgandimi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Onunğa mümin biraderi münazirleşken halda etdi. Seni aslida tuproqdan, andın abi manidin yaratib, andın seni ravurus inson qilgan zotni inkor qilamsan? لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Lekin u Allah mening Rabbimdir.
men Rabbimge hiç kimni şerik keltirmeymen. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sen beğinge kirgen çağında Allah'ın halıgını buludu. Allah'ın yardım bulmasa kolumdan hiç iş gelmeydi desangcu. Senin karşınca menin melim ve avladım senindin az bolsumu? فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Ümit ki Rabbim bana senin beğindin yaxşırak näse ata kılgay. Beğinga asmandan bir afet yüzlendiriş bilen beğin tüptüz kakas yerge aylanıp qalgay. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. Yaki onun suyu sınıp gitip onu izleş yani asli keltiriş senin kolundan kelmeydi. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Onun meyveleri yani beği vayran boldu. Telinin bedişleri yergi yıkıldı. U bak sarıp kıygan çıkımlarıga hasret çekip iki alqınını uğlığılı turdu. Hem de u men Rabbimge hiç ahadini şerik keltirmesemçu dedi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Onunğa Allah'tan başka yardım kılıdığan hiç cemaat bulmadı. Özügümü özü yardım kılalmadı. Yani balani özüdün defi kılalmadı. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا. Bu yerde yani mundaq halette medetkar buluş fakat berhaq Allah xastır. Allah özüge iman etkiçilarga dünya ve ahirette yaxşı mükafat bergiçidir. Onunğa yölengen ve onu ümit kıyganlarının akıbetini yaxşı kılgıçıdır. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağa yani kişilerge dünya terikçiliki hakkında mundaq misalını keltirgin. U şununğa okşaydı ki biz asmandan yağmur yağdırdık. Şu su bilen ziminin ösümlikleri birbiriga çirmişip buluk östü. Keyin u qurup töküldü. Şamallar onu taraf-tarafga uçurup ketdi. Allah her nersige qadirdir. الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Mal mülk ve balıla dünya terikçilikinin zinnetidir. Baki kalıdığan yaxşı emellerinin savabı Rabbinin nezirde tehimi yaxşıdır. Ümit tehimi çoğdur. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. O günde yani kıyamet günü de biz tağlarını yok kılımız. Ziminni oçuk, tüptüz görürsen. Yani onu tosup durduğun tağ, derek, binalar bulmaydı.
Ularni, yani insonlarni mahshargohga yig'imiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Ular, yani cemi haloyiq sap-sap bo'lishib Rabbiga to'g'rilanadi. Kafirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlab qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda, ya'ni molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chaqni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kişilerning nomi amali o'ttirg'i qo'yiladi. Gunohkorlarning uningdagi xotiralardan qo'rqqanligini ko'rsan. Ular, voy bizga bu nomi amalga cho'ng kichik gunohning hammasi xotirlanibdi-ku deydi. Ular qilgan aytganlarining hammasining nomi amaliga xotirlanganligini ko'rdi. Rabbing hech odamga zulm qilmaydi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Öz vaqtida biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqa hammasi sajda qildi. İblis jinlardan edi. U Rabbining itoatidan chiqdi. Meni qo'yib iblisni va uning avlodini do'st qilib olamsizlar? Halbuki ular sizlarga dushmandir. İblis zolimlar uchun nima degan yomon badal? Ya'ni Allohga ibodat qilishning o'rniga shaytonga cho'qinish nima degan yomon? ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ularga osmonlarning va zaminning yaratılışını ularning o'zlarining yaratılışını ko'rsatganim yo'q. Ya'ni mazkurlarni yaratgan chig'imda ularni hozir qilganim yo'q. Kishilarni azdurg'uchilarni yordamchi qilib olganim yo'q. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Şu günde Allah aytadi. Sizlar mening sheriklarim deb o'ylaganlaringlarni chaqiringlar. Ular chaqirdi. Lekin ular, ya'ni ularning sheriklari ijobat qilmaydi. Biz ularning orasida ular o'tolmaydigan halokatlik joyni paydo qildik. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Günahkarlar devzakni ko'rib,
uningga kiradiganligiga jazm qiladi. Devzaqdan qochadigan joy topolmaydi. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Bu Kur'an'da insanlığa türlük misallarını bayan kıldık. İnsan köp dehdalaş kılıdı. Yani köp cidelleşiş insanın tabiitidir. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. İnsanlığa hidayet kelgen çağda ularni iman etishdan ve Rabbidan mağfiret talep qilishdan to'sadigan narsa faqatla ularning Allohning burunqilarga tutgan yo'lini, ya'ni burunqilarni halok qilgandek o'zlarini halok qilishni yoki o'zlariga keladigan azobni ko'zlari bilan ko'rishni kutadiganligidir. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Biz peygamberlerini fakat iman etkiçilarga hoş haber bergichi, asilik qilg'ichilarni agahlandırgıcı qilib avatimiz. Kafirlar peygamberler ilib kelgan haqiqatni yo'q chiqarish uchun behuda so'zlarni qilib munozirlashidi. Ular mening oyatlarimni va ularga berilgan agahlantirishlarni masxara, ya'ni o'yinchiq qilib oldi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Rabbinin ayetleri bilen pendi nasihat kılıngan, o ayetlerden yüz öğregen ve özünün kılgan günahlarını unutugan ademdin mi zalim kişi var mı? Şüphesiz ki biz ulanın dilleriga Kur'an'ı düşünüşke toskunluk kılıdığan perdelerini tarttık. Kulaklarını eğir kıldık. Eğer ulanı hidayetki davet kıysan, ula hergiz hidayet tapmaydı. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا. Rabbin en mağfiret kılgıçıdır ve en mihribandır. Eğer Allah ulanı kılmışı qarab jazalaydigan bolsa, elbette ulağı kılındıgan azapını tizletken bulattı. Lekin ulağa belgilengen bir vaqt var. O vaqt kelgende ula Allah'tan bölek hiç panahgah tapalmaydı. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. Şu şehirlerinin ahalileri, yani Hud, Salih, Lut, Şuayb peygamberlerinin kavimlerine okşaş ötkenki ümmetler zulüm kılganlıkları üçün ulanı halak kıldık. Ulanın halak bolışıga muayyen vaktini belgilidik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Öz vaxtıda Musa yaş hadimi, yani Yuşey ibn Nun'a iki deryanın koşuladigan joyiga yetmigicha minishimni to'xtatmayman, shu joyga yetganga qadar uzoqcha miniveraman dedi. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Ula iki deryanın koşuladigan joyiga yetib borganda beliqni unutib qoldi.
Beliq daryoga yo'l ilib ketdi. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Ular ikki daryoning qo'shiladigan joyidan o'tganda Musa yosh xodimiga atiganlik tamuqimizni ilib kelgin. Bu safarimizda haqiqatan charchab ketdik dedi. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Yosh xodim, ko'rdingmi? Biz cho'ng tosh ostida aram ilayotganda men beliqni unutibdiman. Beliqni, ya'ni beliqning ajoyib voqeasini sana aytishni faqat shayton menga unuttiribdi. Beliq daryoga ajoyib yo'l olgan edi dedi. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. Musa bizning izlaydiganimiz dal mushu edi dedi-de ikkisi kelgan izi bo'yicha kayniga yenishdi. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. O ikkisi beliqni unutgan cho'ng toshning yanida bizning bandalarimizdan cho'ng marhamatimizga erishgan va biz o'zimizga xos ilmimizni, ya'ni ilmi g'aybni bildirgan bir bandini, ya'ni Xizr alayhissalomni uchratdi. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Musa onunğa Allah sana bildirgen doğru ilimni bana öğütüşün için sana ergişeymi, yani söhbetinde bolaymı dedi. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. O etti. Sen men bilen billi boluşqa sabır taqat qılıp turalmaysan. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Sen çonqur tunup yetmegen, yani qarmaqqa yaman, amma mahiyetini sen düşenmegen işqa qandaqmı sabır taqat qılıp turalaysan. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Musa aytdi. Allah xalisa meni sabır qılğıç görsen. Senin buyruğunğa xilaflık qılmayman. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Xizr aytdi. Eğer sen bana ergeçsen, yoluqqan iş doğrusu da men onu sana sözlep vergice onundan sorma. Yani özüm sözlep vermegice kılgan işlerimden sorma. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Şunun bilen o ikisi birlikte menip gelip bir kemiga çıkıştı. Xizr kemini teşif etti. Yani keminin bir taxtısını sug'urib etdi. Musa onunğa kemidikilarni g'arq bo'lib ketsin deb kemini tashdingmi? Sen haqiqatan qo'rqinchli cho'ng bir ishni qilding dedi. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. Xizr, sen haqiqatan men bilan birga bo'lishda sabr taqat qilib turolmaysan demedimmi? dedi. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Musa aytdi. Ahdini unutib qolganligimga meni ayıplama. Sen bilan birga bo'lishda meni qiyin holga tushirib qo'yma. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله
قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. O ikisi yana birlikte maňdy. Ula bir balany uçuratdy. Hızır onu öldürüp etdi. Musa, sen bir begunah canny nahaq öldürdün. Sen hakikaten yavuz işini kıldın dedi. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Hızır etti. Sana men hakikaten men bilen birli boluşqa sabır taqat kılıp turalmaysan demedim mi? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Musa etti. Bunundan keyin yani senden birer iş doğruluk sorusam, yani kılgan işinga itiraz bildirsem, meni özünge hamra kılmagın. Sana bergen vədemge 3 qitim xilaplyk qıyganlygym üçün menin aldımda maňa hamrah bolmaslıkda özürliksen. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. O ikisi yani bilmeňip bir şäherge yetip keldi. Şäher ahalisinden tamak sorudy. Şäher ahalisi ulanı mehman kılıştın baş tartdı. Ula bu şäherde öğrilip düşäy dep qalgan bir tamny uçuratdy. Onu Hızır kolu bilen sılap tüzep koydu. Musa etti. Eğer xalısan bu iş üçün elbette iş hakkı ağan bulatdın. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Hızır etti. Bu sen bilen menin ayrılışımızdır. Yani ayrıldığan vaktimizdir. Sen sabır taqat kılıp turalmagan yuqırıqı 3 işinin haqiqatini sana düşendirip berey. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Kemigi kesek, o denizde işleydiğen bir qancha nefer kembegalning kemisi idi. Men onu teşip ayıplık kılmakçı boldum. Çünkü ulanın aldıda, yani barıdığan yollarda her qandaq saq kiyimini igisinden tartıp aladığan bir padişah bar idi. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Öldürülgen balığı kesek, onun ata-anası mümin idi. O aslida kafir yaratılganlıktan çoğ bolganda onun gumrahlık bilen küfrini ata-anasıga tenişden korktuk. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Şunun üçün biz ulanın Rabbinin ulağa u balığı qarğanda pak ve köyümlük perzent ata kılışını irade kıldık. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Tamığı kelsek, o şeherdeki 2 yetim balının idi. Tam aslida ulanın haqqı bolgan hazinesi ba idi.
tam öğrilip kesse, xazinesi içilip qilib, kişiler onu elip gitetdi. Ulanın atısı yaxşı adam idi. Rabbim ulanın çoğ boğanda tam astidagi xazinesini chiqirib olishini iroda qildi. Bu Rabbingning ulaga qilgan rahmatidir. Uni, ya'ni yuqorqi 3 ishni men o'z xohishim bilan qilganim yo'q. Balki uni Allohning amri va ilhom bilan qildim. Sen sabr taqat qilib tura olmagan ishlarning haqiqati ana shu. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Ula, yani Yahudiler senden Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degin. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Onunğa biz zimində haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Onunğa öz maqsadiga yetishning bütün yollarını osonlashtirib berdik. فأتبع سببا. Zulqarnayn Allah onunğa osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. O kun petiş tarafga yetib borganda kunning qora laylıq bulaqqa petib ketayotganligini his qildi. U bulaqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, sen ularni jazolagin yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgin dedik. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Zulqarnayn aytdi. Kimiki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Rabbining dargohiga qaytariladi. Rabbi uni qattiq jazolaydi. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Kimiki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qolay ishga buyuramiz. ثم أتبع سببا. Ondan Zulqarnayn Allah onun qolaylik qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. ثم أتبع سببا. Ondan u Allah onun qolay qilib bergan yo'lga mangdi. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Ula, ey Zulqarnayn,
Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilg'uchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism milimizni to'lasak bo'lamdi, dedi. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Zulqarnayn aytdi. Allah'ның manga bergen nəsilləri, yani güç quvvet ve padişahlık sizlərning manga beradigan melinglardan artıqdır. Manga adem küçü yardam qılыңlar. Ular bilan sizlərning aranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. Manga tömür parçalarını elip kelinglar. Tömür parçaları dövlünüp iki tağının arası tekşi bolganda köyüklerini besinglar. Tömür parçaları kızıp otdek bolganda o manga eritilgen misni beringlar, üstüge tökey, dedi. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Ula yani Yajuj Majuj onun üstüge çıkışkı mı, onu teşişki mi kadir bulalmadı. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Zulqarnayn aytdi. Bu yani tosmanın barpo qilinishi Rabbimning ne'matidir. Rabbimning va'dasi ishga oshganda u uni tub-tuz qilib yetadi. Rabbimning va'dasi haqdir. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. U kunda yani qiyomat kunida qistonchilikdan kishilarni bir-biriga geralashtirib etamiz. Sur chelinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. U kunda kafirlarga cehennemni aşkarı ko'rsatamiz. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Ularning ko'zlari meni yod qilishdan perdelengen idi. Ularning dillarini zulmet bosganlik uchun kalamullahni anglashga qodir emas idi. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Kafirlar meni qo'yib bandilarimni ma'bud qilishga bo'ladi deb o'ylamdi. Biz cehennemni kafirlarga hakikaten menzilgah kılıp tayarladık. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Sizlarga amalları cihetten en ziyan tatlıkçılarını eğitip vereylimi? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ula hayatı dünyada kıygan emelleri yok çıkan ama özleri obdan iş kıldık dep oylagan adamlardır. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Eni şula Rabbinin ayetlerini ve onunla mulakat buluşunu inkar kıygan, neticede kılgan emelleri bikar bulup ketken kişilerdir. Kıyamet günü ulanı yani mundak kişilerini kılca itibarga almayımız. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Kafir boğanlıkları
mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Aytqinki, Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyo bo'lib ketsa, Rabbimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugib ketgan bo'ladi. Mubodi yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ey Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqinki, men sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladigan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech birini shirk keltirmasin.